ushaya kwengcwele yazezulu. Amen. Amen. Izinto enkolise bancane. Nkolise uphili bami. Cha ivuzo uyala. Khona indaba enjalo einkonzweni. Ithi yakuvume mtholo. Mfana ubukile phathwe inkonzo ezinhle owamhlongo. Itabuke endaweni zasehluhluwe komkhulu lethu ngiduma besabe. Ilapha ya enkanisweni yamaNazaretha. Amen. Ngoba uNkulunkulu nami ngila eBoston City Campus eBramfontein kodwa ngaphansi kwesebe senathesa events lapho ngikhona. Amen. Inkosi yakwaMpunyoni ngelinye ilanga uThixo lokwathi yahulumana nabantu bathu. uNkulunkulu ehleli seqhamuka imalasi. Baqhamuka imalasi konke ezinhle ebese bizomshumayela isibuko. Athi mshumayeli athi baba Nkosi yamakhosi athi koshale imalasi. Suka ithathele umshumayeli asho lakha ayisuka ijike ngapha athi ishelela ngapha kuye ngapha kwethu. Athi abuya akhambe ngapha bekhona ithi Nkosi ayithethele uphamu uThixo lokwathi mshumayeli kakwenze njani ethi baba ngitoshile ethi nazi nje aphinde ithathelele. Iphinde ijike kuye ngapha imalasi. Selesuka uThixo lokwathi lokhipha imali kuphini lokhipha imali lokhipha ngesesitolo uthenge isinkwa esimhlophe uzamsiza mawubuya bese usiqoba kahle usibeke epletini elihle bese uyinikeza yakhe. Ayithathe ngoba kushisa amanzi engaweli phansi. Aqonde isiqobo yamundazi. Ngabe ngoba ukhala mhlose namasebenzisa sothi umlilo nje mawusubona phakathi bezombundazo lelishozi kodwa wayimundaza. Uma inkundazo yabuya esitolo akasakwenzi lokho kushiwo inkosi ukuthi ngoba inkosi isisendlini uyesikoba futhi ubuya nesibrown usiyakundaza uthi ngiyazi uyasuka uyoyinikeza yasuka imalasa yayimokukhulu kuzotsha yafika yasinuka yajika yabuya hlala phansi yashaya umsila yabuya phansi yaphuma iqashito yasezokunendlini yathi mshwele wathi inkosi makhosi wathi nezenjani wenzenjani wabakazi wababa waye uthi thatheni isiko esimhlophe uyini ithi angisifuni lesiko nginesona ithi angilele futhi mina phansi uzethu selithethiwe uyazini ukuthi lemali sayini ngasoki lapha iphinde iqabele isisikwa oyinika sona usibeka phansi mathanga nesengithesele. Wabuya futhi ethilo wabuya nazo wasibeka yasidla yasithula yasinyamalala sekuthi mshumayeli ukhokho wakho lo uyakhuluma uthi ngangiyiphisi ngangithanda ukuzingela ngangithi mase ngiyuzingela bese ngibuya ngidle babephakela uthi abatalo ngababeka isitsheni sami bese ngiyinikeza bese yadla mayiqeda wakhoba bese yasinyaka uthi kuphinde phakathi yakho nakusasa uthi saphela iminyaka eshishimala uthi kufanele angenekena igijime nayo usuku wonke iphinde nayo ikhathale ife angenekena uthi ukhobakaza ngamnake uthi ukhobakaza ngamnake uthi akanakiwe namanje akanakiwe kwaza ngomunye umphakathi isithi Nkosi mfana uliva nomhlupho kwalaphajiwe isithi uye ngisize ufike ekhaya uthenge idumo elimhlophe uyothatha umbeka sesangweni mawusubeka sesangweni uthi uzosebenza usethi baba usemakhosi sematungulu nshini usethi uyosebenzisa ushimla ezekhaya enganeni ushaya sengize wahlola
kuyoze kubishiya umfana ogwazwa inkomo lapho mayimshiya lawo mangcolo usiyobiza umhlambululi ahlambulule usekhujuliwe ukhokho wakho washa ucinge lokho efona itu bethi thabo akasabona lutho athi du bathi yebo akhona mangcolo baphuma ephumlani bamthola umhlambululi wahlambulula wathi mase sehlambululile usengene enkosini isithi inkosi yamakhosi leyini uzofika nawe mase sefika hambile ukhokho wakhe umshumayeli uzungu usethi ukhokho wakhe ngiyabonga wanamhlanje ngibonile eswitsema nase sebenza ke mfana wami umuntu engenzele umsebenzi engangenzelanga yona uNkulunkulu ethanda umuntu wakhe shumayeli uzungu wanina wakhe inkosi uzama ejojile kodwa aseke emhlabeni inkosi inkulunkulu ukhuluma indaba enjalo maNazaretha ukuthi ushembeze inkonzayo unobele kodwa indaba inokuthi sinalezo zimo ukuthi umnyama emuva uthi uyafika nakhona eklasini ubophuka simbe njengoba bekumna wethu injalo indaba yalapho ngoNkulunkulu kodwa kasenzi ukabili okanye womubi othema uphuma wathi sokesibone okungeziphume ngethuba hleza abazali bethu sebelibele imali ithuba amazwi maningi kodwa ushembeze inkonzayo uNkulunkulu sengihlala phansi ngicela nibabele ibhalo zabaseThesalonika lesithathu ekhona evesini ka-18 ningilekelele ngayo inkonzo ezinhle ningadli ithuba lenu inkonzo ezinhle ngicela ningishayele yona mase nitholile abaseThesalonika lesithathu evesini ka-18 iningi baba inkosi ikhulise umusa wonyazo lwezulu inkosi ezinhle sesisoye emaphepheni siyobhalela ukusonga lesilese lokuqala awube phezu kwethu uNkulunkulu akhumbule nokhulu bethu lapho umnyama khona khanyise inkosi kusenizwe amen.